Toi whaatalo whaatolo whaapoponga o tala whao mai le si ufonga le lau mua mo le nei au auli. E silia ma le se fulu afe ainga le maasina Sāmoa tusia lātou pāua po le elitisi, pia na whailoi ni whaamaumaunga fau. Le whaalauiloi na le pūlenga o le elitisi a lātou whaamaumaunga fau o tangata na motusia le pāua. Ona o le tutongia e au fie tangata e tutongi mua lātou elitisi au le i whaonga ina. I le vau Januari ma o ke topa, o tangata ia lātou kone karate po contract accounts, pe amalita i valu se lau se fulu a inga. Sāmoa tusia lātou elitisi i le masina, e sili atu le pepeso o pawa mo tangata ia mua tutongia lātou elitisi. Sata i lua se fulu fitu afe tangata po a inga mo tusia lātou elitisi le masina, e au fiele se fulu afe o tangata ia mua tutongia lātou pawa a ole i whaongaina, e otometi lavona mo tusia le elitisi, mo prepaid customers pe a uma lātou tupe na tutongi. E lata i leono se fulu pasene, e le whaatasi ona mo tusia lātou elitisi, peita e iwa whapasene i lalo i whamalitasi le aso i pēa i la lātou pawa. Na Sāmoa Capital Radio le isi whaatonu sili le Common Grace Aotearoa e au ngā tele nei whaamaumonga e whisosoni e tali ai i lea whaafitauli. Na sauno se polo fesoli tu la fono, o le whai unga se whaamasino i toi whai se whai ngā pālo ta fōu mo le pulenga whaalo toi whale, po le local port mo o tara papatoe toe, o se isi fo ilea whai unga le amtua mo sali le whaamuta i le whainga o pālota, e whaonga i le lafo pepa pālota i le meli, mo pulenga whaalo toi whale, na whai le suita i taifono le local board a o tara papatoe toe, se talo sangal whaamasinonga whai tō malo manukau, e whai eise su enga, ina ua maua ni li po te whaapea ua ngau ia pepa pālota mai po samelia tangata, ele i toe sao atu le hopo au me vi hausia i le pālota talawai ina ua tūlanga lima. Na mai ele su enga mai loa ai, e fitu iwa pepa pālota na whaia, e au noma le iloa tangata ana ia pepa pālota, na sauno Professor Andrew Kedis o le University o Otago. Ua maua ele whai unga, ona o le talo sanga mua i whainga pālota, ua maua ane le unga su enga, wa iloa i le whaia ma le iloa o ngā yoi ngai suia i le unga o se whainga pālota i tutono New Zealand, ma o se popo lenga, o se whanguwhangu fo ilea mo New Zealand ina i e toi mawhau, pe whaapefe ona toi whaangalua ina whainga pālota whaalo toi whale i le lumanai. Na whaasalaina le whaamasinonga whaitau malo o Kilani la solua, le ali o Frederick Bow o le Coastal Roading Contractors, e whaanufo wa aya ilona ainga mo masina e se fuluma le lua, na i oe Bow iona mo lianga ia me lua whelua wha, ilona avenga ni mea alofa i se whainga whaasolutu la fono, e tusale malilima se lau walus fululua a Tala, ia Jason Koroheke o le Broad Spectrum, o kone karate mo le whainga o awala te tele. Na tu inato ia kampani o wha kone karate, mi po tusia i tā lafo i le Broad Spectrum, bo invoices e le moni, le sa whaamaunia e Koroheke, ina ua tutongi le Broad Spectrum, ia subcontractors po company o lo o tua tu iaini singalwe ngai whaio awala titele, na whaonga ina ia tupe e tu ina tuaini mea alofa i Koroheke, e au fia ini tino i tupe po le cash, o ni o loa po au nanga, e silia maletasi le miliona tā la. O Koroheke na whaafale pui mo tau sanga e whaama masina e lima i le masina o te se mal tau sanga taluai ina ua iona mo lianga ilona awaia ngā yoinga po o tau pulenga o whainga pio na mawaia tupe po o whaamanianga. Ele o mawhaia le minista o whila ua inga, o na whaailoa peto o whietanga tau le ale to e mawala tau ngā luenga, a o fuafual whai ngā malo e tu whaatasi nisi o mata ngā luenga. E tu samale awhi tolu se lau leo whainga ato o tangata whai ngā luenga, i te tonu o ia mata ngā luenga, o fuafua Chris Bishop, e asi mata ngā luenga whaatasi maisi minista, matala noa sa au lau whai ngā luenga ia o le aha a fiai, ina iaso lumana inei. Na whaasisila le whai ngā malo le whai o se mata ngā luenga te le, e au fiai fale, whila ua inga si o manga, mga luenga o mata upu whaalo toi fale. O le atu whaatasia le mata ngā luenga fōu o le Ministry of Cities, Environment, Regions and Transport na Sāmoa Chris Bishop, o se whaaya yanga mo ia le avea ma minista mo le tele o ia mata ngā luenga,
o le whaasilanga ne na whaia, ina ia whaamanino ma whaamautino ai tangata lau tele, whaapea e o lo ngā lue ia la, o le ātupu lava, pe taunu o le tu whaatasingo ia mata ngā luenga, ma o se mata upu na whaatalanoa whaalawa i tele mo le tolu, i le whāma sina ua toa naai. O le saunoanga le minista i tangata ia mata ngā luenga le ato whaatasia, e matoa maa walunga lava le whaatinonga o la ato ngā luenga. E tu sama le tolu 10 miliona tala na whaanganga i tu whaatasia ia mata ngā luenga, peitai, na whaalia le minsta, e le vave maoni whaamanianga i le isi lua tausanga, mai le tu whaatasinga o ia la, ale malo, ai o le ava aia lava i nai tausanga o mule mai. E ono 15% u whaititia pe whaapau i aia le malola na saofanga i whiawa inga mō tangata mātutua, ma tangata iemana o ngā whaapitoa, mai le 5% o lo o iai. O le polo kalame o le total mobility, e pa ua i le tau le taavale lau pāsese, whaapea fo i pāsese i pasi po no fuafi, mō tangata iemana o ngā whaapitoa. Na whaalia le minista o whela o inga Chris Bishop, whaapea ma Louise Upston, le minista mana o ngā whaapitoa. Ina ua 5% na sitia i le whainga malo lea ua mwhai ato le leipa lea pol kalame i le tausanga i lua afe lua. Sa le ima whaiona valo ia i le si itia o le mana onga o tangata whaatau, po tangata e whaonga ina ia au nanga. Na si itia mai le selau ma le valo afe a ngai i le selau lua se fulu afe, le numero o tangata na resta le whaonga ina le pol kalame i le vao le lua afe lua, ma le lua afe lua wha lua afe lua lima. Aina si itia le numero o malanga mai le tasi tesi ma le valo miliona i le tausanga lua afe se fulu valo, i se au whainga e tolu miliona i le lua afe lua wha ma le lua afe lua lima. Na Sāmoa Bishop, o le si itanga le mana onga mo lea polo kalame le teiminei, wa lata ina ova atu ma le vai ngā tupe, na tu ina atu, i le pētusa lea ma le lua se lau tolu 10 miliona tala i le isi 5 tausanga, i o atu, i le tausanga lua afe tolu 10. Na Sāmoa se tasi o whaipulo le leipa, o suinga ina fonasia i le aso ananafi o ta mai ai, le wha au pōpō tupe tutongi e tangata ni usile e mana onga whaapitoa, pe a o e whai ngā luenga, pe o e whainia la tausiaki, pe asia si foi i a inga, e whaonga ina i awala whiwa inga lau tele. E iwa fe fitse lau 5 leo wha inga o tamaiti na whaasala pe whaamala o lomo se teimi pupu ul tau sanga lua fe lua wha, o na ulo la tau wha o 5, i isi tamaiti pe ana whaalia i whaamomonga al matanga luenga wa onga. Ma lea fe se lau 5 tasi na wha o 5 i whaia onga, wa maua lulunga te isi atu ia whainumera, na ilo le tau sanga lua fe lua tolu, pe ta ina tupu fo ile taimi na si iti aile numero o tamaiti a onga. Ile valu se lau 5 sifulu afe, iwa se lau 5 sifulu maleiva, ile onga atutonu o le lua afe lua wha, e tolu afe tolu se lau 1 sifulu, na pa u ia i mai le wha afe iwa se lau 5 sifulu lua ile tau sanga lua afe lua tolu. Le numero tamaiti na whaasala ona o le ulaula, vape po o le ava malosi. Na pa ufo ile numero tamaiti na tutuli mo se taimi le tu maul tau sanga taluai. Masa maua lalo atu na ilo numero o le luas fulfa tau sanga o toa naai. Peita ina si itia le numero tamaiti na whaatea motu maa onga. Ile lata ile to lua mai le afe o tamaiti. E afe lua se lau ma le tolu tamaiti na whaatea maa onga. O ila tau ia ilalo le ta isfulu ono tau sanga. Ai sa ili nisi a onga yo iai ona o amionga le tau pulea. E se lau fitu valu leo wha ingo tamaiti na tutuli motu mai a onga. Ile tau sanga taluai. E se fuluta si afe ma le se fuluta maiti na whaia la tau lava a onga i tutono a inga. Mai lua se lau 5 sifultolo. Wa mawalunga tuwai na ilo le taimile ne le tau sanga taluai. Ma o se fwai numero pito sili fo iona mawalunga. Pe iona wha mawina. Na mawa fo i wha maunga le mtanga aluenga. E lua afe wha se lau wha se fululua tamaiti na wha alua na tasuia la tau a onga. Pe sili atu fo i le tau sanga taluai. O whautua ina tangata whaatau ina ia tau mamau ese mai ni tau whaupopola tau te ono tutongi ina ai le mo mia ina i le vai tau le kirisimasi. Tanu mai le aso mo te sema sa a matai ona whaupopo tau ia e ta o interchange fees. O le tau e tutongi le whale tupe le whale o loa i le whale tupe le tangata whaatau pe a wha o ngāla na card. Na sauno le so upol Consumer New Zealand Jessica Walker i le leitio New Zealand. Ta popole la tau wha la putuputunga o nei le o wha asa
fua sa o lava ia tupe whaasao i tangata whaatau. E le te tau tangata whaatau o na tutongi le silia ma le tasi tesi ma le 2%, po le tasi tesi ma le 3%, i na tutongi whaapopo i le taimi nei pe ona Sāmoa Walker. O ta iala New Zealand, e te tau i whaleoloa na ofu atu i tangata whaatau, se awala e le tutongi nai se tau whaapopo, pe a whaongale tino i tupe po le cash, po le sulu ma le sasalo le card. E te tau i tangata o lo popole ina ne tutongi ni tau whaapopo tau ngata, o na whai se isi whainga e tutongi e ala tau whaatau, o lana whautuanga, a whai e vai atu 2% na te tutongi ina, sili o na whaame i ese. Ua 25 tausanga whaanga solo se suenga po se saililinga ini ainga Pasifika i tutono Aotearoa New Zealand. Sa tuli loa ina ilo la tausoi fua maloloina o aoonga anga nuu mani me tutupule se manga le maftanga o tangata Pasifika. E to afe tolu se la wiva se fulufito. Ta maiti na ofie i tutono se polo keti na whaanga solo mo le 25 tausanga mo ni ainga o atumotu Pasifika. Talu maile taimina whana na umayele falama i middle moa ile tau sanga e lo afe. Na taita ie polo ofisa langolango El Shadan tau tolo le saili linga mana o la tau whaalia o wha maoninga ma mau na maua mayai o lo wha ilope wha o ngai le whaingo polisi wha apea ma au nanga mo Pasifika na whaalia tau tolo o le sao pito te leo le saili linga le nei o le maua yo ni mau po ni wha maoninga e wha avae i vaenga o ave ye le wha mua Pasifika o se tasio vaenga au tu na ilonga ila asanga taitasio le suenga o le taua leo le anganu mai lava ile lai te o atu ina matutua e pe o ngangana tu maanga i whanua manisi lava vaenga o soifuanga wha le atu nuu. Na malanga le tamama le atali i whaatuk whaalavlavi o Sajid David Akrami Filipaina. I whaieni ala o onga o whainga whaamiliteli a o lei o la whaao o ina leo ti tangata i to asfululi ma le pātipatinga o le hanuka i Bondi Beach. Biona whaamoni e le vaenga o le puipuinga Australia. Sali potia le ABC. Le umioni so o tanga o David lua whātau sanga i sui i Australia o le vaenga i langlango ina le Islamic State. Elfia ile taita imata utia Wisham Haddad, Fabia ma Yusuf Uwenat, wailo ilo nei ile vaenga su enipi tanga o Akram, ile vaenga le ISIS, ina wailoa na malanga le tamamalo na atali i Manila, ile amatanga le masino Novema, ile ayoda vao ile moto Mindanao mua o onga famili teli, ile tamamalo na atali ile lisio la ufa atop falavlave yetu ni mata ile malo, a ile itupule au sfa ingai Bondi Beach, beo na lipotia, na fa ilo ile ABC le asonga fua, luani fua le Islamic State, na mawele taavale Akram i Bondi Beach, mai talitono le vaenga suesue, na whaatautoina ila ue langolango ile vaenga whaatopo whaalave. Tala fawia mai le si ufonga le lau mua, mo le nei au auli.